ایواره باش بینارین چارپل مدیا برنامه پانوراما چارپل ایشف دیسه از احوالی خواهم محمد سلیم اوزن بواره ام خالین روژوی بنرخینن برای سلیم تو خیراتی الأخير دا سپاس دکم و ام جبو میوانی خواهش بشتاری خواهش دبیجن جنها با اون تب خیر هاتنه دبیهم بزانن که پرسن و تبنیه و برنامه ما دولمنتر دکه و آنها جی امی لسر او مجارن که ام باخفن کرت ویدیو کی هی ام گداریا و ام که پاشه به درباز مجارن خواب بله دوباره ایواره و بخیر اکسالیم تجدید مجاره ما ایش سه خالمه اساسی هنه اگم بکرمن امی مثلا قایوم اجید بناو او که پیواجوی دا امی ویجی باختن چکی او که مجاره ما قایوم اجی هیه سرنویس دا جناب تجدید که لبنان و اسرائیل اگر بسته اعلان کرن و جبوی در پروتوکولی که به 13 خالی حاضر ببه بگیجه او که مجلسا او که اسرائیلیا و هر وها دوان خالادا 13 خالادا امی پیوا بچن البت تشتی گرنگ هنه و لی برانبر ویجه شر روجلاتا ناوین هر بردوامه روژه که او کاتا اعلان کرن اسرائیل لبنجان ملیسن ایرانیا ایکل سوریه لبنجان وان خستن والحاصل دوینا بینی داجا عراقی هناکی دیسا ملیسن ایرانی هناکی مشک آویت بنا علی اسرائیلی با والحاصل شر بردوامه و جعالی کی واجی شر جعالی کی وار روستی آیا از پیشی از خوازم برای جناب تل سروی اگر بستی کانا بروکاوی چیه و دکاره چه ببه بگیجه حتی کیجا مرحله کرم آخوی اگه هنه تشتا بیجی باش ایوار باش مجار براستی گرانه و فره لحتاج دست ما بی وها بکنایی بحثا مجاری بکن راسته اگر بست نابرا اسرائیل و لبنان دا چی بوی یعنی لازمه مره بنوی خط بکه که رسمیت دا نابرا اسرائیل و لبنان دا حزب الله indirect tabi بوارای جبر کو حزب الله بک طرف ناخوازه قبول بکه اسرائیل لی اوجی دوار سیاست ناونتوی داجی فرانسا نافدای امریکا نافدای لبنان وکی مخاطب گرتنه و اگر بست وکا جنابی تک گوت 13 خاله وقتا مرو مزد که یعنی نه جبو چاره سریه زیده تشتک تیداتون نه وقت تشتکی دمکیه دوان 13 خاله دا لازمه حزب الله جو حدوده کی درباز نکه جو باشور لبنانی و اسرائیل جی حتی پیمان آگر بست دوام به اوین خو بده سکناندنی و هناك مادين دنيجي هنن لقوري من طبي نتيجة او شراكو صالك زيادة تردچه هاتيه دركي شر هرچقاس به حماس را دست بکر و دورا حزب الله
و به حوثی‌ها را بجی این دیرک شر اسرائیل و ایران، شر اسرائیل امریکا و ایرانی وک با مرف قبول بکه. ایران دیرک در نکت حوله به وکیلین خو شری وکالتی دا مشاندن استراتژیا اسرائیل و امریکا حتی هزین دنیجی دنیای دا دبی کنسپت دانن به اسرائیل امریکا را حرکت دکن. او بوکو هزین کو به ایرانی را حرکت دکن وکالات حربی دکن سرناوی ایرانی حماس، حزب الله، حسینن و اویندنین ده ساحای دا وانا جورتر راکن و هم فلسطین هم لبنان هم جروجاتا ناوین دا وان وکالات اکوشری وکالات دکن پیشیا وان بگرن پیشیا ایرانی بیاوایی بگرن هیا انا استراتژی او بو ور خویایی کو دوی نقطه دا هنک تشت پیک آنین اسرائیل گفت هنک تشت پیک آنینه لبنانی دا جی اساسا دولت مزنجی دخوازن کو لبنان جبین کنترولا وسایتا ایران خلاص به بالحصا دا فرانسا بنی دا پر اکتیف سیاست خود نشاند و لبنان او حکومت لبنان وک شکلی یعنی ایکو لبنان وکاکو بندر دا تاثیر دک اداره دکر خودی قرار و حکم حزب الله بو و فلسطینی جی حماس بو او حیا و نقطه او مرحله بو او مرحله هاتا پیک آنین پشتیوی چه ببه او مهمه yani leşer ve nesekine cih beci devam bike şu xud doyê varê mehemuya takip kir Harekat Tahrir Şam yani hatta şe êriş birin ser Sûriye û ev peymana ku Astanayê de hatibû qebûl kirin navbera Rusya ایران و ترکیه و این direkt Suriye'de او پیمان بنپیکر او منطقه که tayin کربو تیدا تش چه نبه gerginlik چه نبه دیا خرا کر بگومان مرف دفکره که گلو علاقه او آگربست تا چه بوی و شرک و آنها دیسا لباکور سوریه دست بکریه چه تکری ناوانده هایی مره بچاوای شیروه بکه اوجی بسری خو نقطه که مهمه اوجی ده خویا کرد شر در روژاتا ناوین دا اگر هنک جیا موقت بسکنه جی دره دی دوام بکه حیا کی دره بچه به گریدای هزین مزنن گریدای امریکایی روسیایی و İsrail'e Türkiye dixwaze ji wî rewşê îstîfade bike em dizanin Türkiye dixwast ku bi wasita Rusya Putin Esad îqna bike ku hevdû bibînin hinek şart û mercên Sûriye hebûn got Türkiye wek hêzekî îşgalkere û girek askerê xwe bikişîne û pişt nede wan teröristên radikalîst cihadîsta Türkiye di wî rewşê da ji wî ew ê dixwaze îstîfade bike berê Trump jî were bi kurtî meriv kare bi wîya ve bike yani şer bi şeklê bi evekî dî wek îstîqamet guherandiye û İsrail helwesta wî di ewa êrîşa evê da çi ye heta şê da ev jî bi serê xwe wek pirsekiye hinek dibêjin ku girêdayî wî bi evê ra heye vî agiribestê ra herî ana ew qas belê lê ku meriv li ewkê dilêre yani ew xalên ku di ewkê de hatine pêşkêşkirin mesela agiribestê de
المرب لید نره که جسده صد همی داخواز اسرائیل هاتنا قبول کرد دوی دا جاره که حزب الله گره 30 کیلومتر زونه کی چکنه گره جوی درب کبه دوا خالادا دیسات بیجه اگر هبن بنکه فابریک یا جی کارگهن که سلاحا چکنه نظام هاتنا چکنه به رحصت و نظام چکنه دوی اوانا تفجه ورته رابن دوی لوی یکسر عسکرین لبنان تدا بجی ببن تعلقا حزب الله بینامینه و آواجی دیسا دبن او که امریکا و فرانسا دابه کنترل جی دیسا دبن او که وان دابه ورحصل مثلا اساس مثلا وقت جناب تجیگو مثلا ایران ایه ام دبینن که ایران وان روژه وان هفته های داویه و هفته های داویه د بیان خدا گلکی نرم بیه به همه آوای نشاند که و حتی و که خواهش تهرانی جی دکشینت به باجاره کیدن مجلس خود خواست به باجاره کیدن ایرانه لدوی دا دخویه که ایران جی ادی جبو وی شری تو طاقت کیوی نمایه و نکاره به پارزه جی نکاره حزب الله جی پارزه و نکاره حماس جی پارزه نکاره حوثیه جی به پارزه و حاصل کتیه درد خو آبوریا وی جی خرابه و دبنی داجی تی گوتن که اوانو او کن امریکا هف دبینن جبو چکین آتومی و نزان چه که او بکن اگر بالا تماشاوان اکشانده به ام هفته ها دو جار امریکا هشیاری دا عراقه که جاره که دن ملیسن ایران جوه با ایریش اسرائیل نکن چونکه جاره دو جار دی هفته دا ایریش کربون جوه یکسر جوه ایریش کربون هشیاری دا او که عراقه که جاره که دن تشتیوسان نبه اگر نه اولوی جیخن همان دمی دا وقت شر لحظاتن هاتو چکرن یکسر اسرائیل لبنگهن ایرانی ایکن لشامه و در دوره به شامه هنه چند اوکا ایریشا برن سروان و لوی خستن سوریا جی اگر ام ببین حتی و روژه دیسا گر پترسن برپرسی یکیتیا ملتا سوریه بشار را گوتو نبی هون دسته خواه باف نشر خواه بیدنگ بکن او کنکن و امشی دبینو که آقا سالونی وکی افشار هیا حتی ها سوریه تب او که برسوه کی وسا بیجم بسیلاح نظام بچه نشان ندایه خواه بیدنگ کریه دیاره قواتاویه یا نکاره برسف بده یا خود دو ترسش خود شری که هی انها تراوید که او که سوریه جناب تا بحثا هفدیتنین ترکیه و سوریه کرن مبستا ترکیه کفشه و روژه امی بحثا بکن وزیر دروای ترکیه دویجه کرد ام حامیه کردانه یعنی توی معنی و دویجه کرده روجاوای کردستان یا جی آوانا دویژن او که سوریه دویژن آوانا کاری خواه زانن هم چه بکن ام حامیه وانن نه وانتنه باشوری کردستانی نجی مبستا ترکیه دوی شری دا کفشه که تخواست زونه که مزن چه که جاردن عثمانیه به او بینه بلکه هجی به در دورارات آخافتن او امید وی دخالاتن دا دیسا با آختن لیلی افشارها زده آلیه او که واجی آلیه فلسطین واجی تقریبا او که بوی رنگی دی لحواتنه بوی رنگی مجبوره چه ببه که بیجم برا حکومتا که هیا فلسطینه برا آنا حاکم بن حماس برا خطاش و بکشینه دریو و گزارگاهن که در و علاقه وان دولت در و هیا تسلیم اداره فلسطین بکن و عین دوی شرطی از چند روزه دن آنها امریکا به ترامپ او که خواه بجوله حتی 22 مهر
دوام بکن لها یکا ده لویجی تشتکی وسا چه ببت yani دور نینه او که وسا جبو فلسطینی جی پیکوره بله yani ser nokta ki zede bikim şer طبعا مرحلة أول أو جيشت مرحلة خو أول يعني دستو نينجين إيراني دستواني دريج جيكرن أنا هركز نوفا بوزيسيون دقرا تركيا جي وقت جي قوت يعني حتى ترامب ورد خوز دستي خو خورت بكا قال لك سيناريو هنن جوان سيناريو يكجي تكليف ببن او اداره ترامپ را که سوری باکوری سوری تصمیمه بکن و مثلا کرداجی ام وک اندام ناتو وی و اوه ام پیک بینن حتی 2016 هفته جی دوی سیاست دمشق دورا گوهراندن به وی آوای تابی نهایی آرمان جوان وک اتحاد و تراقی و نو عثمانجتی دخوازن حدودين خفره بكن ل كرداجي وك حاميات كردستان روجاوا حتى كردستان باشور بلان ايوان هي جبوفيا حاضري علي كدنجي حاضري اوه يعني بله بقاسي كو سياسات مدار ياجي شروفان او تكن de Amerika herima kunha leye de deri bernede jibo salametiya İsrail'i bernede u her va bekarbe peşya İran'ı u kesin yani aliyen din emina İran'ı ko şfarat benidan milisa çekin u erişkin u siyaset axwa bewi avay demeşinin hereme ev daxwazên Tirkiye ne ji aliyê astana ve hata kabul kirin û ez bawer nanî pêşbîn nabînim ku ji aliyê Amerîka û derûdên jî Yekîtiya Ewropa jî ev were kabul kirin. Belê. Eger divî xalîda tiştek tune be em derbasê xala xwe yê diyar dibin. Belê. Belê em dizanin ku eva دوسه مها لتركيا تايبت اوي دولت باخچالي تشتكي دست فكر قلتنا كي اوفيتن اورتي او قلتن هر روز دزفره الدور اخو دزفره باور كنج بوي انا او kesin kul خو معتب تجرن بنا بين واندا دانستاندنا كي هي و تركيا دوي شر هاي رجلات نافيندا دیسا جبرویه کوی زخته کی لسر هیا کل روجاوای کردستان جی کرد بگیجن مافکی دیارده و هر وها باشوری کردستان جی هیا و اگر ایران بیجن توزه که قوت وکت کرل روجلات کردستان جی و او چاق ترکیش خواهد ترسه دوی امجنها و پیشی هنک تشتاب بگیرن ev tehlike jwe heye hatta bahçeli dibêje ya jî ew kê şêwirmendê Erdoğan dibêje nav Tirkiyeyê pirsa Kurdan nemaye pirsa Kurda ji derva da derva heye dest pê kiriye ji wê ve dest pê kirine yani ewa bi awakî jî îman dike ku di hindir da dixwazin bêjin di hindir da tu problemê me tune lê eger ewanan jî bibin dewlet ya jî tiştekî bi dest bixin de ji bo me zehmet be جبوی گرم جنها با پیشیایی بگیرن چه پیشیایی بگیرن کرم که ایجاد تو بیشه یا تدی گوتنه که هید بیجن دینک کوراویتیه بیره و هزار کز نکارجه درخینه انا راستی تشتی کو باخچلی در پارلمنتوی دا گوت بو دو سه هفته تقریبا نور yani hemû siyaset medarên Tirkiye nivîskarê wan, akademîsyenê wan, xwedê giravî zanayê wan hemû li ser şîrove dikin û senaryoya çê dikin, ew ê çê dikin. Lê wek demekî tiyatroya Zekî û Metin Akpınar hebûn ser ew ê piştî 12 îlolê li ser esê xwe da
او بو کنان اوران دگو ایرو جامعه دیسا درکت پیوی لمالی سف چی گوت ناتا فهم کرن ناتا فهم کرن انا باحچلی جی اوه yani işte bu bahçeli got ne asli kadar lafzen ve kelime ve gotun ne işte ki vaha basite yani yek ve ki devlet bahçeli rabe beje bila Abdullah Öcalan ko bebek katiliye nizançı bila vere parlamentoya da de kursi de ava hola depe da ev tişta beje او جی دزانه کو او تشتن ممکنه و نه و دنیا جی دزانه و تفیزیا جی نای حساب عبدالله جلان جی ورا تشتکی بها بکه تفیزیا جی دخوازه چی بیجه arrasti meri serviya bisekine. Destime da tabi veri tünenin. Türkiye'de jî meri gudari dike ku bixwe wek pispor wek ew radibin televizyona da evê da ya jî dinivîsin kes tiştekî waha berbiçav somut konkret negotiye ew bahçelî dixwaze çi bêje rastî Erdoğan bixwe jî tiştekî vekirî eşkera negotiye yetevî viya jî xuyayî di binî da tişt heye li ser tişt tên peyvandin Türkiye ne tenê wek dewlet wek îdare wek civatek jî di travmayê da dijî travma ku ji pirsa Kurd û Kurdistanê ye nizanin çi bikin car tişt gotine tişt heyî lê naxwazin eşkera wî tiştî bêjin nav bikin ev mesele çi ye çawa hal dibe lê hinek tişt xuyanin çi xuyayî eger planekî hebe jî eger projeyekî di ortê da heyê û sertêx axaftin hebe jî pêşî ji xwe wek evekî ye wek qural e dixwazin Kurda ji tamamen taqatê bixin bilhassa Kurdên Bakur û rastî rewşekî xirab danin û sibê du sibê dinyayê ra ê bêjin wayî me mesela Kurd ra em hazirin Kurd da ortêdan nehêlin êrîşê wan li ser Rojava êrîşê wan li ser Başûrê Kurdistanên derê dî jî wexta dibêjin pirsa Kurd derva mayî ev e yani li gorî xwe dibêjin me hundir da Kurd anîne derecekî ew qas me bi taqat xistine ku sibê tiştekî hebe jî em li gor xwe şekil bidin em bi xwe rabin Kurdên xwe bidin çêkirin wek muxatab rabin qismekî wek Mustafa Kemal digot eger Komünîst Partî lazim be em ê bidin çêkirin eger Kurda wek muxatab bigirin ew ji xwe muxataba derxînin loma faktörêkî derva mane Kurdistana Başûr û Rojava di wî rewşê de dixwazin di vê dirê da jî heta mimkun e darbe li Kurda bixin pêşiya wan bigirin ku Kurd li ser masê bêhêz bê ewk bihêlin lê binî da dewleta Tirk em dizanin ku heya şikestinekî siyasî a esasî çê nebe Tirkiyeyê mesela Kurd û Kurdistanê da nikare tu çareseriyekî vekirî bîne îro jî ev e ka em ê mêze bikin çi ye bi girêdayê siyaseta navçî û navneteviyayî hatiye wê noxtê ku diwarê navnetevî da mesela Kurd em hemû her cara dibêjin êdî bûyî mesela navnetevî mesela hemû dewletên mintiqê û ew ji Amerîka bigire Ewropa bigire Rusya û heta Çîn bûyî ew ê û rojhilata navîn da jî dîzaynekî nû da ciyê Kurda çi be mesela hatiye wî noxtê ya Tirk haziriya xwe dikin Tirkiye haziriya xwe dike çi lazim e ew bike loma gorî min konseptekî şerê hebû ew konsept devam dike ew konsept çi bû hundir da şer derva şer hemberî Kurda ew konsept hê natiye guherandin heta wî konseptê neguherînin heta bi rastî ew li xwe nezevirin hinek tişta
Türkiye'de bu kabul nekin ne mümküne li em Kurd her tiştire hazır bin siyaset ekime rojane û dur dirêj hebe li gor rewşê em karibin pozisyon bigirin helwesta xwe tespît bikin û ciyê xwe di evekî rasta di dwarê navneteyê navçê de ev dîzayn çê dibin blok çê dibin ciyê xwe di wan dira da ciyekî rasta bigirin lê em ê bişopînin. Belê ji xwe Baxçelî bixwe li cîkî îtiraf dike dibêje Erdoğan gotiye em vî meseleyê ji navnetewî derxin bînin bixin mesela navxwe da çareser bikin. Hewlên Baxçelî jî ji wê ve dest pê kiriye û ji wê ve jî hûn dizanin wek cenabê te jî got hetan hat got terorîstin hetan hat gotin nizam şervan hetan hat got qatil ê zarokan ve filan û bêvanin idare ew çaq Tirkiye bûyî îdare dikirin ew navxwe Tirka bûyî avay dengê wan bidin birîn muxalefeta navxwe û qanûya xwe ku bûyî bala wan ji tiştê din dûr bikevin ji tiştê îdara dewletê ku ji bo xelkê xirab e ji wan dûr bikevin û mesela Kurda jî bi xelkê xwe bi awakî terorîstî bidin naskirin bidin empozêkirin bidin qebûlkirin ewlê wisa digotin îca îro şertê dinya jî guheriye û şertê rojhilata navî jî guheriye û siyaseta dinyayê jî guheriye êdî bi sîlah û bi çek û nizam bi çi di nav xwe de nikarin ew bikin ji bo wî ev şerê hay dawiyê Tirka ez dibêjim Tirka xiste tirsekî dê peşka wî bi awakî gelekî xirab serwan ve were ew jî demek berê me behs kir mesela Rojava heye mesela Başûrê Kurdistanê heye ku ew kî zêde be û her wa ê Rojhilatê Kurdistanê jî ku Îran bêtaqet biye û zêdetir bêtaqet be Kurd li wê jî eger hemlekî dest pê kir û hinekî maf ev bû dê Tirk kevne tengasiyê çünkü peşka wê dê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî bixe ji bo wî ji nihava ji xwe re Kurdî dibêjin destebirayekî destebirayê xwe cardin bînin derxin pêşiya xwe bi destebirayê xwe mesela wek dema Lozanê de wek dema 1920 da ku carekî din mesela Kurda li gor xwe çareser bikin li gor xwe hel bikin lê ez dibêjim cara êdî wisanî ne elbet çend proje Tirka hene divî warî de projekî ew e projekî ku sibê duzbar bi wan nebû dît ku zehmettir bû dît ku na çara wê tune ew çax muxatab dê gel û aliyê din Kurda bibînin biçin bi wan re rûnin heta demekî berê hem Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê û hem jî Rêzdar Mesûd Barzanî jî di beyanê xwe de got eger tiştekî bikeve ser me em dikarin alîkar bin tê wî maneyê ku Tirkiye bi wan re jî xeber daye tê wî maneyê ku ji wan alîkarî xwestine ji bo wî jî wana jî dibêjin eger tiştekî bi me bewek alîkî Kurdî û alîkî bêew em dikarin li ser ya bi we re em biaxivin bi her du aliya re biaxivin yani Tirkiye ditirse û tiştekî heye tê de derûdorî hatiye girtin lê divir da êmin esas tiştê ku ez li ser difikirim siyaseta Bakurê Kurdistanê di vî meseleyê de partî û rêxistinên ku hene anha ez bawer dikim heta na ji tiştê ku min bihîstiye ji dervayê serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê partiyên din bi giştî tiştekî ku meriv bêje wala ava ew kekî dîtinekî li ser vî mijarî û pêşkeş nekirine ji xelkê re gelo tu agahiyê te jî warî de heye Xwedê tiştê ku te got ji wî zêdetir destê min da tiştekî tuneyî lê ez dixwazim vêya bêjim yani kî çi dibêje bila bêje yani Partiya Welatparêzên Kurdistanê dîtin û helwesta xwe diyar kir
ام ده شر اسرائیل و ام بیجن حماس و حزب الله دا و همجی سر نافچه و گلک تشتیم خوی اشکرا کرن لیا مهم هزین کد هنن چقاسی به قوت بنجی حاضریا وی تشتی بکن حاضریا روژا کو براستی شرط و مرج هنک فرصت کتن دستی کرده کاربن مداخله بکن دوی واریدا مخابن تشتیم بربچاف گاوین بربچاف ام نابینن دیساجی پارتیا ولاد پاریزین کردستان اری بانک دفاتم بانک کریه و بانک دککو ام ورن با هف ام تمثیلیت کی آوا بکن کرد قط نبه ایکو ملی جپا ملی دانن خطا ملی دانن ورن ببن طرفه کی ام طرفه کی وها خو اوه کی طرف اعلام بکن دوی واریدا مخابن تو گاوه کی بر بچاف تو نهی و ترسا کردا و اوا کردا جی اوه کو کرد ام جاره کی دی به حاضری دوی پیواجویا و تشتی کوی بقومن ام به حاضری بن ام نکاربن مداخله بکن جی سود ورگرن اساس مسئله اوه پارتیا ولاد پاریزین کردستان دیسا اوا خود جیبینه بانک بکه کو روژه کی روژا زودتر هیزین کو کارن ورن با هفوده و ناف چار پاچین کردستانی داجی وک دیالوگه که هبه دوی معنی دا حاضریه کی هبه بله نه از باور کم دوی واریدا پریزدان مصطفی یوسچلیک ده کنفرانسی که خوی پاریسی دا ده اخافتنا خدا او کربو ایما کربو که آنها به دو پارتین کردستانی را هف دیتن هنه که به همراه هلوست داینن به همراه کنفرانسی که چه بکن از باور بکن بوارا به پسه که و حق پاری را تشتکی وسه هیا او پیشنیارجی هیا لی ایجا کنگه چاوایه لی چاوا درکبه درو دورندن چخاصا خوالی بگرن اما ایدی دمینه کام بنیرن دو پیش روزی دکا چاوا دامه او چاو هلبت باس او جی بکن لی حتی نه تشتکی لی باکوری کردستان یک دنگیت یعنی هلوستکی یک دنگ نه جالی پارتی و نه جالی روشنبیر و آلی روشنبیر آجی هر یکی باوا کی داخته هر یکی تشتکی دبه و حتی نه نگیشتنه انجامه کی که بکرون هفپاد مثلا روشنبیر کردستان توب ببین باکوری کردستان بیشن امی فلان روز جوینه کی چیتکن لسر ویا ام کنفرانسه کی چیتکن خواب تشتکی وانی وساجی کنه چعبی وان مایکو پارتی جوارا چه بکن اواناج لوی ورن دوتنای خود بیشن لی اوا بارکی گرانه لسر ملی وانجی لسر ملی هر کسیه لی روشنبیر گرن لگور ناوی خود تر بگرن دوی پیشیا سیاستی او وکن بگوتنای خود به پیشبینی خود به هستی خود الوستی خود به پیشیا سیاستی اوانا وکن ام هیوید کن که روژه کی کنده اواناجی لحب بجبن و بکارن تشتکی وصاب بکن اگر تشتکی دن تنبه ام في خارجي الفر درباست هذه ودخواز ما أبا بله أمي بين بله قد برس هنا اللي أمي برسا باشي برس بدنا برسا كده برسا بون بله أما تنا باشوري كردستان هالبجارتن تشبو وأنجام هالبجارتن الجعالية اللجنة أو كيف هاتا قبول كرن او اتراز هات بود کردن لسر واناجی بریا هات بود کردن و آنها ایدی پارتی و رخصتن لوی پارتی کو کردن بجاته نه حول دادن پارلمانتوی آفا بکن پارلمانتوی پیدینن دوی واریدا بیان پارتی دموکرات کردستان هر وقت مسعود برزانی de konferansa ki da roşnamevani da evke xweda bu her wiha yenekê jî yani Saîd Pîre bi navê wan beyanekî dabû
که هر دو جی دویژن یک پارلمانتو، یک هرم و یک پشمرگه. دیاره کلوی د سیاست نباشید کردستان دا دوی وارد پروبلم هیا یا جیش دورا و پروبلم هیا جبوی هر دو آلی جی یک دویژن یک هرم، یک پارلمانتو و یک پشمرگه هیوید کن دخواست کن گرب کو سابه و هر دو جی اجا هر یکی کل هرم کو بقوت دست پی نکریه لهرم کو بقوته یا هنا کی اوکی کم رایوی دنگی کم جوی دست بکنه پارتی دموکرات کردستان سلیمانی دست بکریه هر دیتنا و یکی که نشمان کردستان جی هولر دست بکریه و هر جبو حکومت پیک بینن لی ایجاد شما هر دو آلی یکسر به هر را اوک نکرنه هنانشتنه از وی نزانم لی پیشی هر یکی جوان دیتنا به پارتیان دن که رای وان کم و اوکن کم دنگ گرتنا بان را دیتنا تکن دیارت خوازن پیشی قوتا خواه جوه بگرم و پاشه جی بکاربن لبه هفرونن که هر یکی اوکی وان دستی وان دا زیده تر ببه آرگومان وان و ام هیوید کن که بکاربن و تشتی بکن اگر اوکی تهبه کرم که لسرفن اوکا تشتا بیجنه یا کک میرزا وکا کتا گوت یعنی هر دوالی جی دبیجن یک حرم یک پارلمان یک حکومت و یک هیزا پشمرگا وک گوتن وک دیتن براستی دیتنا مایی دیتنا خلق کرده دلشاییه هیویا مایی داخوزا مایی بله yani halkın çar parça Kürdistan'ı şu benda vitiştinin u nenloha bi salay hemu benda vitiştinin u hatta ev tişt pekneyin hatta yek parlamento yek hükümet yek hezin asayişi u peşmerge çi nebin şu zahmete u binga devleteki milli diyacı hem devriye berdin bu berdevamiya kadar statüya başuri Kürdistan'ı jî evin باشه کو دویاد بیژن گوتن و هلوستا خو وردکن لی دی جیانی دا دی پراتیکی دا maalesef ne var? Pratik da yani dö heremenin yani şekli be parlamento ve şekli vaktare hezi dualinin hezi peşmergeci bere ertişti. Lazım Parti Demokratik Kürdistan o Yektin İçtimai Kürdistan براستی خود وگرن و نه خدا گوهراندن چکن و زمین لحواتن چکن تشتی که دبیجن دورا یا پک بینن به هزندن راجی تشتی که یعنی مرف دلخوش دکه البجارتن به آرامی خلاص بو به بشتاریه که بلند هفته و دو سدی هفته و دو او سرکفتنی مزن بون هرچقدر تشتی گرانج او دورا گوتنجی او جی طبی او هالبجارتنا دنیای دا وهایه لی تشتی که دلی ما او بکن چه نبو او تشتی که باشه او کلتوری که باش بو لی زمینه که آنها هیه زمینه که براستی زیده نه زغمجی هر دویاجی پارتی دموکراتی کردستان و یکتین اجتماعی کردستان هر دو هزین اساسی سری دا پیشی گرک هف دو ببینن او لحف بکن و به هزین دنی را ورن با هف دو بیکو او دو هز لحف بکن راستی زحمته دوی دریدا یعنی حکومتی که وها بیرو باوریه خلقی کرد ده پراتیکی دا تشتا بکه زحمته پیشیا هنک گرتنا زحمته
او روشا کو ایرو کرد تیدان روشا روجراتا ناوین و دنیای روشه که حساسه دیروکیه دویادا او بن او تشتا وقتا مرف دبیجه ادلی مرفن لیوک من نابه از ام هیوی دکنکو يعني او هيزن مزن لهاف ورن ريكي دي توني چاركي دي توني اري گلك سناريو گلك alternatif هنن گلك هيز نافدانن آليكي تركيا آليكي إيران دوست كرداجي رولا خود خوازن ايريني بليزن گلك فاكتورين عليه كردا فاكتورين له كردا دا نافدانن لروش زلال نبويه هیویا ما داخوازا ما و تشتی کو کردین چهار پارچین دنی و دنیای بکن بی یک دنگی وان بی تشتی بخوازن لهفهاتن و لهفهاتن ریکی دی براسیش بو باشور تونی بلا روحی مام جلاد شاد به بلا رزدار کک مسعود امر دریج بکو دست خوددان هفو دو او فرصاتك او ستاتيوك هي خيرا ويابو جارك دي دوباره تشتكي وها لازمه جبو هر دواليا زبركو ام يا باخواز عدلي خو هلوستا خود بيجي جيا زيدتر قوتا مجناغي اثر تشتكو ام زيده بكن ام بخوجي توني ونكارن بله نه هدیه مجی اوکو اول سر هر سیخ تشتی کد بیجن پینگاوه کی جدی وره آویتن و براستی دوی هشمندی دا بکاربن همی هزن باشور کردستانی ورم با هف و پارلمنتو کردستانی جی با آواکی وره دامزراندن پارلمنتو کاره مخالفت هبه و اقتدار هبه اما عادت دنیای عادت دموکراسیه کاره یکی به حکومت چکت کاره پارتی حکومت چکت کاره یه جوان مخالفت به لی اما دنیای داجوسات کاره هر دو به هر جاره کدن و 15 سال برین ها به هر حکومت چکن به هر دوام کن حتی که شرط و مرجن ولات باشتر بکن و داخواز او ناکوکین نابرا خو و عراقی دا حل بکن ناکوکین نابرا خو یا جی او کن نابرا خو دولت دن کو دستی وان دوی دایا اوانا حل بکن و پاش جی وکی دولت کی مدنی اداره خو ایدی کی اقتدار و کی مخالفت او سا او بکن لجناب تبعث کرد دما هل بجارتنه دا اگر ام بفکرن لامریکا لیدا گوه امریکا فراندن همه تیج گوه خود یا ترامپ یعنی لولات ما در رجلاتا ناوینده در کلتورا رجلاتا ناوینده هر بجارتنه که وسا هم همی داخواز خود درخستن چق قاسا جوان ها درخستن پیش و هم جی به اول که مدنی هر بجارتنه چه کرن و هر بجارتن پیکار هلبت اواج بو ما حمی کرده سر بلندیه امی وید کن هست و هلوست دوام که بدومینه و روژه کیسو حکومت خواه پیک بینن و اداره خواه بکن اواه یا حمی کرده نه باشوری کردستانی تنه سرانسری کرده و هر وها کرده کی جا دنیای برابه دخوازوانه ام لبر اگر ام تشتکی دنتنه به في خارجي تمام بكن وساعتها ماجي تام 45 دقيقه ماجي تمام بيه بله اگر تشتكي تهبل زياده بك اگر نبرسه كي دو برسه بو كرامكم از باور بكن كيك بدران برسي بو كيك بدران برسي بو وقت برس قالوا دمك نزده احتمال اكو الشرق النافا اسرائيل وايران در كبها يا نا اگر خواستید تو برسه بده امی یک اوکه که دبیجن ایران و اسرائیل به شر چکتاری و سا جوی لهم ناخن قوات ایران جیتنه و پشتگیری ایران جیتنه اگه هبیا دی دست افا زوب زودانن یا
وقتی که حماس و اسرائیل شر کردن به ایران جدی سوچاق شر کرد چونکی حماس میخواستن که ایران دیسا حزب الله اگر ایران بکار بیا شر بکره وقتی که اسرائیل و ایران چه حزب الله شر کردن او شر به ایران مداخله کرد وقتی که اسرائیل نو جرگ ایران دا به ایران جا اوچا بچال نو جرگی دا که چند او کیوی هات نکشتن شرطه که او که از وسا نابینه احتمالا که وسا نابینه لکار نظام که اکسانی تیو تشتک بیجی دیواری دم یا دمینه کو مرج شری چه فهم دکه لگور من جی گاوا امریکا چو عراق و به عسکری خو به اوی و شر لسر آخر عراق داکر بیا وای شر نابه اوی هرن ایران اشغال بکن یا جی او بکن شرکی وها نابه لیالی دنی دا شر اسرائیل و شر امریکا و ایران بردوامه من گرک بیا ببین او اصل خدا شر ایران و اسرائیل و امریکا و حتی اروپا یعنی جبرکو ایران استراتژیا خود سر شر وکالت دانی بو و امدزانه کو آناجی شر دروه و خوپاشتا گاو داویجه ناخوازه رو ببه شرکی وادا انصاف اسرائیل اوجی به ایزنا امریکا هناك بريا اوي فوزه به تیاره به هناك استراتژیک جین ایرانی خه پشتیکو منطقه لگور خو او کر لبنان و اوی بیاوی انجام ببه و ترامپ اداره ترامپی پر دوار آبوری سیاسی دا لسر ایرانی اوی خو خورد بکه یعنی چه باسخیا خو خورد بکه شر بوی شکلی به متد دیه دوام بکن نه معنا عسکری دیرک مداخله جبهه شرکی جبهه‌ای چه نابه مصابیشن یعنی اگر نه شر پسیکولوژیک و شر آبوری و شر او هرگاه ناف دولت دا هیه لگور منفعت آن لگور پروژه وان لگور او کیوان لشرکی که اگنزام که بدران وی فکری به یا جوی پرسیبه شرکی جبهه‌ای چه نابه نه بله هبو پرسکیدن اگر هبو فیصل کمارا ترکی چه لوان تنگ بیه باوی باخچلی پیوی اردوغان خوازه جاره کیدن به بجارتن کی جان جوان فکران زیده تر گرانه ولی از بیجم که فیصل دبر کت درنگ هاتی لی مبعث آوان تشتک کرد و که سالی تخوازه تشتک بیجی یا جوانی اوه دا اردوغان دا جبوی اقتداراوی میمه جبوی جاره کی دی اوی خود دریج بکه چه دبلا ببه منفعات دولت خو اوی خود بهتر کتی درد اوی خود جاره کی دی و چاوا به چه وی فرصاتی بدوی جبو یا بکه دبنی دا دخوازه به کردارا لحف بکه اگر کرد دا اخنا بکه کرد وی تشتی بکن بالبجارتنه که دی دا اوی دا امر خود دریج بکه لی پلانا دولت آدور و دریج تشتی دنیا دمینه که ناو دولت ترک دا جدا قناعت هنن هنک دخوازن حدودین میثاق ملی پیک بینن هنک دخوازن وک ارگناکون قزل الما پیک بینن و هنک دخوازن نو عثمانجیتی بکن لی ortak nokta wan mesela Kürdistan'e Kürda ve asteng dibinin ve hatta mesela bir Kürda ji bizore hal bikin li kesimekey em bi çavayê karin carekî dî Kürda bixapînin senaryoyên wiha cuda bêguman henin hemû haziriyê Tirka di wî tevliyevliyê vî kaosê de rojata navîn da ev hedefên xwe yên ku wek dewlet dane pêşiya xwe mîsakê millîya ku ew dixwazin vîya pêk bînin tiştê ez bêjim. Komara Türkiye hebûna Kurda ji bo wan tengasî ye. Hergav tengasî bûye
جدسبيكا جمهورية وان با وحتى نات تنقاسية وحمي سيستم وان كاري وان جبو تنكرن ونمانا كردايا لكردشي حتى نها بحمي أواي حتى كوكارينا فباراستنا حتى كوكارينا برسوا خادانا وإيروجي بيجن پرگالکی زیادتر فکری درکتی پیشیا کرده کرد کارن دوی سیستمی دا دوی او کی دا داخواز خواه بلندتر بکن و جبو داخواز خواه بینگاوین گرنگتر باویجن البته اواجی جبو ترکی و جبو اردوغان جبو باخچلی جی تنگاسیه جبو هبونا ترکی تنگاسیه وکی تک سلیم جی گفت اردوغان البته خوازه باخچلی جی خوازه اردوغان دوام که اردوغان خوازه اقتدار خود دوام که بلکه حتی داویه عمری خود خوازه دوام که لی که ام بنرون داویه ویو کی چواد به امی ببینه بله اگر تشتک دن نما امی برنامه خود بر بخدینن بله تک سلیم از باورتون تشتکی نمایه نه سپاس دکن جبو همویا جبو گهدار مجلس سلاف و رئیس دبیش بله ام جارکی دن گلکی سلاف خواه و هر وها سپاس خواه دگینن بشتاران و دگینن حتی های کل بما تماشا کریه هر وها حواله ما کل پشت رجی ام سلاف خواه و سپاسی خواه دگینن ویجی دبیجن حتی برنامه کی دن بمینن خیر و خوشیه ده و بخاطره